ya barabara mbarie indi twatonyera twakinyara ura makutano tukena makathira ka barabara ka koronio ka barabara kara kathire twi mubebero na thai twagwatire uhuru boina no itukwenda komenjwe boina no itukwenda muntu tutethia thirikari ije turimia just a warning budget ya 2025-2026 kukeja kwithirwa barabara ya kuma Embu Tharaka Nithi Mwanka Meru itithirwa iki budget batu tukomara mathigi na tukogoti wendo buria ukairi na tukobunya kure itu turinga kairi so oni ankuromba tongere bonde bagwatane na ngabano Embu Oses bagwatane na ngabano Tharaka Nithi Muthomi Njoki bagwatane na ngabano Meru Mutumanto Ithinkia nikenda barabara yo yupa kuthirika ngabano Meru ikawera Mwangaza bagwatanire nora twanengerwa kiongozi nyau kigavana gavana Meru Mwangara Mwangara tulidhaije dhaije sharu kila ndaika nusu ingavana kawera bombi tangugere ofisi ne senate na ofisi yeje kwina ngavana senators batu nengere bakenya that's chuo tuko batu nengera ngavana ogwitwa u Mutumanto Ithinkia mantu joja ta chinjia ndega thoro ngino gire kotini ikioto kia wochwa na nkwire kawera Mwangaza nengija maingi senate kauga atiri ngavana ocho Meru kawera Mwangaza atena makosa achokwa indi kwa kadhaa no kuenjoy riba kwe bakuchokia ukenjoy we ngavana kote kuenjoy riba kwenga wita utigirongi no lakini sheria ni kumwaka anya kuendelea gukaragitini kila mwankarera koti ikauga ungi kono wenda Meru iroto kuromba kwese nenda ipo anekero makosa it is not like it is not wrong jaima ugweja wako teka ndaandika ni opinion na teka ndi mwana sheria na tubatinya kwa remanto je koti ini no turomba koti na twavera koti tafadhali Mumeru nako thangega muno itwona stay order chigikiro tuonere inye deputy former deputy president stay order yekirwa na ye itwa within a week stay order je tukuromba atiri koti tuthikire ni inya tutwitire ni stay order na aru itariki ya 18 ira yete ya thigongo Mumeru aye go thigongo ni koti bana kulie kiongozi au shua yu hizi ni thigongo ke Mumeru na kwebebero wakawira Mwangaza na gutonya gwatwa Ithinkia ugachange ya maendeleo kile county Meru muchoko ari ugene changes as good as a list utwa wije kiongozi kinyako no unengero county wa tongeria ipa ili nafasi utenengeri atukuga atiri tukuona wadani na ora nengero nafasi ya nchi tukumuona miaka ire tukumuona na ringeri kura we mama na ekikura chonde ajua ngabana ni mama akauga bobo wakauga na kampeni tekirito kutumira mugambo na watu ya kwenda na ndi tukuga na ringiri kura na ndi na twa kuringirwa kura iro tukuga atiri koti ekweja manto jangia msiba kweja manto jangia enya mwana ngyo Meru gwito Mutumanto Ithinkia kinengera kanya myange wire patrika tutekora chieke ashia Mutumanto Ithinkia getera arombe kura ni sebe adu ne antoba Meru ari sawa adu sawa lakini kutonya thirikari na murango no komenya maoni jau ijeni ije maoni jau do Bana kiongozi na turejerie wote bantu makorenia Meru na siasa cha tutonyire wa siasa twina munini wa rais Professor Kithure Kindiki indigo kwerigera prof mwana mume na muchokire nkatho His Excellency Professor Kithure Kindiki, EGH, the Deputy President of the Republic of Kenya, number 2 in rank, number 2 in command. Tumwere, thank you very much, Prof. Where charity begins at home, as much as we are an icon of uniting the country called Kenya. Unite Kenya only because we need each other. But we want to tribalism to take kwenda. Mantakalanism to take ujenda. Jikia Kenya omi unite na portfolio. Leo nengeri ne thirikari te kuma Tharaka Nithi ake ne kana Meru ake ne kuma Kenya yo. Yonde. But remember
Ito kwenda just akamyo muchemane gatongeria nikenda tumba gukwira bira byonda tukwenda na tuge igitara 2027 tuga no United Kenya tukuga barabara jaka uwe gonda ugira kandu kali kara thondekerwa ito kwenda referral hospital yo kuwankiariria na ntumiro atini atina referral hospital functional ito kwenda kuona nyayo irotererwa miro ito kwenda kuona liwire atigiriro na nyuki ira atigiriro na nyuki na aria igiterotererwa miro igetharakanithi igetaimbu so bibio professor to kwenda kuona na beto bakiandikwa na beto bakiona opportunities as much as you are uniting the country called Kenya and you are giving each and every person an opportunity nyatu to accountant and we stand to be accountant and we stand to be hand to the break yani bwana kiongozi kwa na twachokera tukaretheria antu aba